Leisha tang kun hoping tum psycho really the talk with Sorin Tan Howry we ka episode li welcome salu shit la ye ajay tum na kanala ka hai maram aku ni chan pai sang rum vai le de le ye itum na tai je itum abom le electoral politics si important sala ke kala itum we la juing jai le elected representatives ping na political parties ping ina kambataya party sada itum society hak sang racing pai pai le atum le roles and responsibilities ka haka kala ku chungka le de le ji itum na tai kala itumna kashok kazangi thana kaina ka thai hi darkar ka sawi bang acha MLA being kala political parties being roles and responsibilities maram itum chan phai hi sakha vai sa se kala itumna chan phai ka sa hi le min mai da matha mai da theshin ku pai mai pai special sala khai tangku wile them thum la khai guest ku thum ra zangai de le ye atum ra ga zang mang aina itum chungka acha theshin ku sam bang ra ka ji han shi ka sang le jaw de le ina atum le avavu maron ronda introduce sami ke kalai tumna welcome sa kuida chan pai hi maron ronda ta kwai sa se remake up da kuira honre kui kashung ana ari NPF Manipur we General Secretary Sadale ye ojali tungkaning she na episode li razang mida klewang kaknya sada Dr. Yumirin Kapai hi ari tangku Scholars Association with President Sadale ye kalaka kuthuma sada kuira ashan kasar hi social activist akane nishik thumna show hi le razang miwang tungkaning share ko thumwe kalaka zar tungkale salala itum tangku nauna darkar ka sa thai khani maram ni chan phaisa se gi li na tan tu tu razang piwa kuchung kan ning sharing phai itum ari chan phai hi mathang chat ba khwai sa se aru in a hug public omai ka hang kai da itum we abonly elected representatives speak kala political parties speak ni huge role hui laga itum society hak sang raisang phai bang or shakchang da sang rok da le kala hiwa alung hile itum ya ri ping la ka thai ko shok ka jang ka thai gi darkar sa na hawe jena itum ya ri ping na mathang da thai bai khwai ajiba MLA ping Italian MLA ping kala itum political parties ping ko shok ka jang hi tyo me kha theng rum bai sa se remake up da ina hi thai bai me khwai kuira on kui ku shung le khan han sao ke Manipur hili NPF la acha coalition government hili changali power li le de ka mata la kaina for the first time in history are we tangku na leader clay political I mean assembly constituencies pungyer ukrul kala chingai assembly constituencies hili NPF wena MLA ko tum tum hi ka khaini kala achu with tenure 2022 and how ka ara 24 right almost half of the tenure ko sangai re janara yaruina take nga yaruina nga han khangai ba ishi MLA bi hi kapang kai laga atumwi progress report hi tyom mai kha thengai jere atumna otsa khai hili na migana take a by or itum 5 years 10 years down the line atumna sas mi hai kimo mai kla yaru pingli khachi thailo gi hi le de le jana party we secretary aksara no we party we MLA ko tumwi progress report achara shukta otsa khai hanglo jiga kuira le show ke shin aina kuira kushim 2017 wena acha ina ka khnya tenure MLA sada leader kleine kuira kushim minister sada pundale acha tenure di then ashiga thume progressive ka thada le mai le ki ot mai salik lag ji je rema ka da kuira han kuira kushim na ka share sami ro Share oja somni than. Ari ina NPF Manipur State Union with General Secretary Asada. Alaga nishi ukruli assembly seat gathumili. Tangkul na Asada NPF li misedale. Wang now tong lining bidale. Ari release rak ledale oja kushim bashum. Then avu we physical development program generally jong. One by one he short discussion list for mamira labai. Are related layer social situation hili. COVID-19 we disturbance. Are we ethnic problem with disturbance in a hapokro khale labai khathalala. Approve sa khai allocate sa khai program pe hi. Atmisa we constituency liver. Ning sanglagai na ning tharlagai na. Lagai ni jak na shabi. Honadal here. Society hangai. School ibaji dispensary ibahi so line ibahi ji ti itu mili tra ho machandral pai. okay ning share oja kuina na ishi chan phai ha ko pa ma tyo me ka share sami khai ka aram detail line ka tong ga ma hangar salala
Kamataya being he Tiomek share sang sangai Katagleska Yari being he ara almost half of the 10 years and how the itumna Migana take a paila or shark paila take ye being la ji tenga ye he like hine Gala Guy Kanava I ship he or Saran Maksa layer kachila matuida laye assembly to Mam to Miran Mom to me to Rekachila hang the laye Gala Saran Varanji Masaila Gala Milila Karja Masak night had the tay itumwe development progressive slow salagan late lake hi lake haini China tiao mai khamang la hi ka tha bi hi ki lake ba ya ruina thai khang yi bing thai ran bi ko tong ngam chi sala la tiao mai ka share sang sang ai Are in a handle lease we kick out he bahiva. Ilia rich horang rock the lay, Kakato illa jiva, Lima Baramra. Young, other clever little aged la. Itum direct mention Baba in Arimasangamini. Silakan Hambali. Kaitum social harmony, Kata the Sarakla Jitum community contapingly, political party contapingly, reach out Salaka. Clearly disturbance and what trucks we need to be. Me, automatically, it may issue clear societies how get up. Automatically, step quirigla, surely take Masaka by. Only by he get Masaka, this year so behind our leader Pingwina, automatically to me close a liner. Stevie private energy. China, atomy role here. Halain was suddenly in what Hangai. Committee take your week in my vagina, detail of Hilim Hangai. Okay. All right. Ni share oja. No, we take we share some kaiji wa. In a guira ashanga sarli ungai dele. Arwe hili oja on rekui kushuna kahang jili. Matala gaina. MLA kutum or minister aka MLA kini NPF wena ka ka ashigutum hi party we point of view wena ba or talaga in sadale hi hang dele e. Akamta aka na social harmony hi. Matasang sagdale issues later claiming he matasang sagdale kala list of works chunga later kliji tiomeko arui hi atomak let shira share masa pa tura dalwa hangdale oja achangdo we take kuili tang MPF we MLA ko tum kai da kle atung performance so far ka hada take kuili la no point of view na yaruina thangai da claiming he justify sa kam sa legla atung kai kana ba itum niamung tura ji hangdale kai kana ba they are doing their best da hangdale no opinion li ka thado Ning share to sorin dan mai tada party ka layout party ka we sadawa atum satisfied ka sa mag sa or side la hang sa re ka in general lai da itum yangi ki jipawa ari MLA ka thum khlaili MLA khani hi ba 7.5 years hen gai ne MLA ka ba only 2.5 years free ukru MLA aujar ramgani muiwa hi Singum Gatum, MLA Sadamakarang, Ka, MLA Kani Jiba, Jingai, the Punya Weaver, Tamaka Kubailaga, another Tamaka, half Zangaine. The almost 7.5 years he, MLA Kani, he Sara Kaine, Gala Minister he Pungdele. In Pitumi Tanku, we generally young cover. In a point hang I power, he were Tada, White Salakaina, itum transparency lelaida. Accountability laina tada itum share sakang rok na para da kuye jiva itum partia kana tumi manifesto kala campaign li commitment mi gahai promise mi gahai kala manifesto li hang gahai ji jiwa tishu da arui hi progress kya kale re kala kathada kya ka sai re ki jipa hi itum chili khiyang ne that so far chili yang agwa manifesto li hang the clay jay the opposite was a diary. Okay. After 7 years head gahai MLA being he itumwe tada atum na sa gahai contribution that many activities he itumwe society li white paper la tada kamila matai mani white paper he targa sai jiaka jay dari hang the clay tada itumwe manifesto li atum na hang commitment mi gahai chili young cover ari eva tadaji 25-30% li zaga da kui kala jingum chini tang khai lang gahai ya hili itumwe mai harmony ka jika tha something le sala pai ka kula silai na chakum
ita the conflict rush walk the are almost 15 months hen haire are hiwa lungli itumi yurwi issue je khaba trak lere kala constitution we alungli for example article 371C or hill area committee or forest we act or kapung we act ita the article chung khalai the he assembly li matui laga ya really educate sa laga budget la pa ye itumi thada mukhan khangatai te itumi grievances la pa ye ga tong hi promote sa laga increase sa laga haksang raisang khawai gi hi MLA pingwi ot ngaruk nei jini ka ajja da MLA sitting every yearly thada MLA he sitting khani si le emergency na khlai lang ma sarai sa khrai li itum record le certainly the etumi MLA ping na ka tha da khi matui le khi hang lui khi hang da le ge ga tong na thai sau da eva progress ma le mane report ma le mane de eva observe sangai hi partly against ka thawi question meaning mane ka sada star question or ka chi ka tha agenda chi department na ka chi tha na ka shen ji meaning la apart from that thada beyond extra mile na itumi issue li itumi MLA ka thumi na khusok la ga thada ngahan la ga manipur ga tong ga phunau pingwi kana khawai agenda ka thar khui ki shoki ataw sorry tantra ka mathai mani ka chakum ka leo da oja ramui wana ramngani mui wana ka teo ka ba highlight sai ka ala jong thang mamatui lo da I mamatui thuwe ka ji akha kala we jong thang interview li an approach tra ka sa ye ka government na je attention ma le mi thu mani ka ji jila party ka ruling ka li chang room la ka chi da da an expo sa da khlai chi na ka thai ba achu government phung da khlai chang room da khlai kala MLA sa da khlai hi performance hi thada nem la kai na le kala week sala kai na le ki ji hi iwa yari opinion na sa da ji thada thai khui okay oja ning share na na honest opinion na we observation hang mi kai ka thang na na how phogli ka hang jile manifesto we aina data opposite aina outside like jibaji manifesto chi ka tha we na divert sa laga outside li kliang ji je specific sa na ka tyo mai ko ma hang mi pai da itu mi arui khiam ping na yes je important sala ke yes manifesto jile naga we soncha ka je kha naga we peace talk sa da khle hi hili pressure mirror hili initiative khira hili ka tomrer ka ji hi kala solution thakla ga na kubra ku khwai etumi solution khira khwai manifesto li hi chang ei jidala yang thaka naga we wang ach peace talk hi wang centrally or stately assembly li hang da khle MLA pinjin na kya kisi presentation mi ai rakra kya kisi representation sai rakla ka ji question ne plus Manipur li integrity ma kai pai mara si fai ma le mara je assembly li reader we atam li la achu week tenor li la pasa ka hai itum record la ye jidala 17 li 19 li khui ka hai ta da da khamatai wa thai pai khai khangatai je trak le ka one ta da pai la ka hai example pa wa naga we peace talk hili ka tomra thaklai na kupsang sakra ka ji manifesto li jang wo ta ka ach assembly li naga we peace talk we wang MLA kya khana MLA ka thum jaw sa chu ka thum particular slide discussion south isi MLA ka thum na naga we peace talk hili Manipur assembly li ka thran question raise sai regla kala ka thran chu bill pass sa kwai or support sa kwai move sai regla ke je kala ka thran agenda khirai regla ke je question ne iwi question no jang malai mane je okay laga ka phungwi budget hi ari hi balance ma cha ang le de le Taka jila ka thran MLA ping na re sai regla ke ji thada point khani hi sila kai na tamalai ma da je hanga ye tong sorin than okay ning shi chang ra roja na yarui na phap ta ba mai khwa example set sa shok ni kai ji wa itan tyo mai discussion hi ba man ra ina kok tum sa da Dr. Yu Mirin li ngai le ari ha ko pogli kuira han re kuina kuira ashang da a new take ko ishi MLA ko thong progress report ji akhana mathalai chat le da share sa le akhana ba Teo make a slow sadly disappointing sadly Jen share side Dr. No we take a quilly MLA Kutumwi performance Katakla yeah nana 2017 till actually MLA Kanili Yang Pai Akan of 2022 to till now to present. Now we take a observation Teo make share some Ni share Sorentan
remei thui da ram shong le shok dak le ya scheme le bai contract le bai chui shong fu for example hospital ka tha sa kami education shong le yang sang kami kup lage na ma the thu re e delhi li ka sang gre hi le ba mau ga da ada paw ga sha kala phone contact sang rok la ga krajan sa kong rok with knowledge mang ne ka adhang oja sang ka sa na ga hang tha da matai la khai itum atum the represent sa da gle itum ko pung nau itum tangpur nau ping wang ki matwi sang mi rok la ki ga ji ka tha proposal mi rok la je ka wa MLA akawi ot murut matai la khai ot murut khigla assembly li debate ka sale shuru ku kui ki akne assembly debate li marek la ge na wagzang hi akne kala ana represent sa the layer constituency jiwi development we wang nganing mi dak le jiwang development resang aksang gwai we pesa allocation ji po dak le pil ba sa gwai ngran dak le ji ka tha ji kam dai ne asan ka hangle oja shang da specific sala ke ma hang ne ka isum January ne yu we wang je ka wa 2015 16 17 18 19 li ada every assembly li atum the reaffirm sa la ga pass sa dak le resolution ada kani jam dai la ke na article 3 Indian constitution we article 3 he amend sara the reaffirm sa dak le kala naga framework peace talk hi ka khui hili ka jik tha solution any solution sala bai Manipur state we present administrative setup hi affect sa bai mra lang me the any part of Manipur le le dak layer hi hili ka jik tha changes akala autonomy akala me bai mra ji bai hi time and again 2018 le la 19 le la 17 le la reform sai ji hada me ya se re ji ya ka atum le signatory sa la gala sa khai jangai re Dr. Ina Kala athang ka ga. okay ang nan article 3 when reaffirm sai je itum yang dak leibing phata bai mai kwa article 3 ki le dan brief salan ka share sam yaw lo Article Indian constitution le article 3 na ka hangba wa central government na machuk la ga ada hing ye je ga we state hi withdraw sa bai ji ne state we boundary la bai state la nge bai state hi union territory la one bai ga je ka tha apam hi state la on ga sak bai je na Jammu and Kashmir ka tha hi gai khai la ga union territory khani sem khai de je na hi ba hi state we khamia akala mazang la central government nge je ba sa bai the boundary la bai aming la bai withdraw sa bai ga ji ne hi Manipur government na hang dak le ba wa hi withdraw sa ra je ka wa ka la ka ji ka tha khang je khoi ra je ka wa state we khamia khoi prung ra je ni hi amend sa ra da athum na state assembly li ji resolution ji ko khoi ni je de hi ka dong ma chuk la ka kya ka itum yu we wang kya ka ning mi de le la yu we wang kya ka ma tu mi de le la ji ba ji a ka ne i we ka pning le ka ma dai member of legislative assembly jiao ga da ayin ka sem le ka zanga mi phu sao ga da hiwi January na itum yu we wang ku phung nang we wang kya ga ning mi de le la ja ka ne ka chi mang la maning ne adan ku jung ga la hangai re forest act ka tha le la bai tam sa the education we le la bai lopsided development we policy ka sem le la bai kya ga ning mi de le kya ga question sa de le allocation ka tha sa de le ka tong hi fair share le ka bai atum na ka tha da rod le la ji ba hi questionable okay in share Dr. Nana ari hang dak leibing hi ku chung ga ja hi atum na saran ja ka masa dak le da ka thewai na hang dak le ne no we observation li da ga ji ga tha atum na step kui ga hai positive sala ga na ya ru bang she ba sa mi khai ga tha we te ko pi ma lai sa ro do
所以呢，因为个行他的thằng shock đượcเลยงสมđượcเลยที่กับยิ่งเดที่มีคาร์สารเดฟินิงไงน้ำซาดโควิดอัดมเลยอัดมเดกี่กันลังจัลแล้วก็กี่กันสามีกเลิกจีบจีฮิลิบมาย์ดมเทจูเรก็จีก็ท่า situation เลยอาจารย์ว่าจะคนเรียกคุยก็ช่วงนั้นละหางไงเลยฮีมณีปุรีมันได้ละกันนี่สินักบิงจริงรีเมดเลยเด็กเลยฮีก็ท่า harmony ฮีละอัตมวย contribution ละจังไงแต่ละหางเลยจีกี่ก็ท่าเลยจีอันเดมเทจูเรก็จีบจีเลยท่าเดหางใบก็อีทุ่มกี่กเด็กซาเดจำซาเดนักการเนี่ยไม่ได้เรื่องสิ่งที่ MLA บิงลีเป็นละ for example คงใจเนี่ยอะไรไม่ได้ที่ไรสังรกเลยจี MLA บิงลีก็เพิ่นละมุ่งตามเนี่ยตัวคุยอาทุ่มวิชุรุกเลยก็ยุ่งกับจังเรื่อง harmony ไว้บ้างก็ต้องจีอีทุ่มท่าเดperspective ที่ไม่ชุ่มไม่ได้ก็เลยภาพดำไม่ได้มาจุกของรกไพ่ตัวคุยโอจาอาชังกษาเนี่ยที่บางอย่างเอาไงโอจาอาชังกษานะหางไงเลยโอจารำเงินไม่ว่านะแต่อาลีมันจริงสักไม่ได้นะ approach แก่กษาเลยเอาวิธีมันคุยสังบีมเนี่ยที่ได้หางตึกเลี้ยไปจีท่าเดอุกนังลักเอ NBF อาทุ่มวยอารมณ์เลยละ coordination มักเลยท่าเดก็เลยท่าเดไม่ได้มุ่งตึกเลยไม่ได้วิ minister บิงไม่ได้วิ chief minister บิงเลยคำสั่งแล้วก็มาซาก็ว่าอดมาซาไปมันจะเลยตึกเลยวิ situation นั้นเลยตึกเลยไปฮีอุกนังลักเอเจนกี่ก็อาทุ่มเล็กกี่ก็คำสั่งแล้วก็ที่ sacrifice ก็จีก็ท่า sacrifice ซะแล้วก็ harmony คุยงรึกละก็จีก็ท่าเรก็ sacrifice ซะแล้วก็เรก็สังจีคุยงรึกละที่อีทุ่มเวมชุนบามงักละอีทุ่มเวมชุนบาบมาเทละจีวังบังกันยิ่งละอีทุ่มว่า appeasement policy liเลยตึกเลยท่าเดก็เลยคำสั่งแล้วก็เลยตึกเลยที่วิ culture ไปเหี้ยอีทุ่มเวมีเงินยิ่งซะเดMLA บิงลีที่ว่ามาสั่งสังไงเลยเงินยิ่งกังสังไงอยู่วังว่าเรื่องสังไงนี่แชร์ดรนั่นน่ะเราเทก็คุยถ้าเราแชร์สามีให้อยู่บ้างอินะอาชมันนั่นลีละผมว่าสาวชิด questions ก็จะยังนะอินะคุยเรื่องคนเรียกคุยก็ช่วงนี้หางไงอยู่ชิดเลยREU issue guess คันนี้ก็จะคันนี้นะว่าเจ้าก็ optimistic ซะเดก็ละเจ้าก็ progressive ซะเดมาไทยเดเลยเนี่ยนี่นะหันเดเลยจีอย่างก็วิชี MLA ก็ทุ่มยี่มาใช้ละกันนะ manifesto เว้นะ divert ซะแล้วก็อดซะเดเลยถ้าเดไทยจีให้เดก็เลยชีมาใช้ละกันนะยูวิบังอิชินากาวิบังเจ้าก็อดซะมีเดเลยมาดูเดเลยเจ้าก็มาไทยทุระก็เลยอีทุ่มมีกันนะไทยก็ไปเจ้าก็มาเลยทุระเดหันเดเลยอาจารย์เรียกคุยนะวิอันนี้วิหังเดเลยสินะวิ response ก็จิกท่า comment มีใครเลยสารละนูว่ากันนะIRA ที่ก็ issue political party NPF จะเลยจังมาสาเลยฮัลโหลใช่เลยใช่ชาดเลยIRA political party อักษร NPF นะ Prime Minister ลี Home Minister ลีอีทุมิโตกีก็ชาวบ้านนั่งเดอทักกุมีฮอลลูกจี NPF party ว่า memorandum อิมทลายมีเฮร์เดใช่นะ1947เนี่ยเว้นอาริราชุงเดอ political party ขังเตนะนากาโตกีกุมีฮอลลู the representation มีไงฮีทุมีอย่างขมเลมโนจีซีที่ก็ NPF มันนิ่งละขังเตมาหังรำจ้าก็จังก็เลยทุมีมณีปูร์ assembly ลีมาสาลีมาสาลีอ๋ออีทุมนากาโตกีมณีปูร์ assembly ลีตรักดิสคัสสาไปมาเลยนี่ที่บางครั้งจะก็อีเซ็นเตอร์ไอ้น่ะอีทุมี organization NSN งั้นเซ็กได้เคลียร์ดีจิตละก็อีทุมีอีทุมีท่าทุมี politician สักมีมั่งไม่จิตละใจนี่คนมาจากสักที่ช่วยด้วยไม่จิตละใจน่ะอีทุมี MLA ปิงฮีตั้มบ่าว MLA ปิง community ขังเตวิ MLA ปิงลี regularly this is the cause of Nagas this is the history of Nagas he regular salah na thumri highlight mag khal maning ne jitla China ari 2015 yom 20 kili itume assembly li itume Naga issue hi president awang bonam thalain mutu herde jiwi thili ri da wi khon ga ta thadma charwi mane wo ituna thegi ja khwa
nagali oppose ka sa ka naga na kham tu hi ri do thada oppose samne streetly mobile dara itum hi juni maram le chubangai na itum hi manipur assembly li kal hi state li ko pomning to da ili tum tra ka ki ka maham khangdea khana any other facilities hi itum hi achakum term khani si MLA mati ga ye kachkum nam ka phanga ga na jong out of 60 uli to me sing tiawla jidla thasala la itumi sarani tum sai jidla jong jaina itumi social harmony ka hi directly amigan mathai to the itum na thar khon ga du me jidla like Indian constitution hi itum na hi facility chima mimne ji tum tra ma po pai maram ne jidla ki bangla jaga ko sa kmya ging je ga gi da mchi sa te tra ma po pai jidla ki bangla ji politically mo po pai mi ni ne khang ba China ajakum 2021 itum ADC bill REC oja le shuna chairman sa dal ka ki draft him thalain sa laga aksi ka erde then he itum home minister amisana direct answer sa ne jong ne shui matal ka quite stable de le laga na tumne hiwa ka jaka na tum ka jubaning jang le ja khle de okay dai tum MLA li khang han ne jit le ji juban tra kham phang song lo ji hi relevant ma sa ka sa ji ku bhai ka ji no ko sa gi ji o ji khang de ji tra kham phang song lo ji hi ji even athun mahang khang yi mi pin la hang khai ne jit la jani tum yari tong le mahang ne ka baw pha ba ji hi kho kham pha le jit la la ka ji mu pai ne ji ma ma thum ne da po pha ba ji tum itum nationhood struggle sadak le akhna itum na tung ji atum constitution atum mercy ating le po ji ji itum yi hok ma khle ji la jani itum dignity ka maintain ka sa phai la ge itum na political party ka sa da social issue mission kharan ba ji itum middle le matui le sa da le ari manipur li itum khima ma itum na role khoi da le bung jung le juan ya ri movement mtalen na kan opi hi movement ni rim hadak le ni khang ding han okay okay Line. ning share arwi ya shai oja ki thamne matala khai points khani arwi ngana ko kuijli India we political parties ka tong wing jaili naga cause li support ka sa party hi NPF manni ke ji hi hangmi de le kala akhanaba itum Manipur hin assembly hili kala Manipur hili tum naga issue is so sagi ji maning tur gida hili hya hang sang bai der term sam ne ki ji la itum ni ama ka share sam ere kala aru itum hakamai cost leide leo gida hili tum te di naw ji chungka tikla mabok sang ka bai aina la hang de le okay valid sa points la zang de le oja shang athang Dr. Yumirin na ni ka hang jili aru points bing jena tiao mai ka contradict la sadly arwi na anani na thang ka hang jili matala gai na wa ishi MLA bing na assembly mum tu exam wili hang dele ka arwi oja unai kui na wa to the highest level NPF na naga political party I mean naga political solution bang representation la chat le chi hang dele so hi ka chi ka tham mai da sa wa ka pai le lak dele do jang ka da hi sara ne ji sa ka pai le la ka la Manipur hili assembly li matu sang hi darkar masana am ne ji hang dak le hi no ka tha the response hai do Sorindan yeah my party aka political party layout the athumi saran jiwa sadalai re ka yari we expectation kala yari na sangsa khangai jiwa masa tuai de mawa shong tuai de ke jiwi point li itum tra ka machurum ka pai le jiba jiwa ari ili hanglo ja ka khreli mai ban tra ka lai sai blockade lai sai ji itumi nagawi or tribal issue wangai na blum pocket ka sane ji compromise masala la ka sa wangai na nagawi issue or tribal we issue hi tada promote sa khangai kalamina recognize sa khangai chung ka sa ye ji ni ari hon hi peace talk hi downfall sa da le khrewe atamli peace talk ta ka sa thada centrally akhali ka sa thada ari hon hi thada downfall ka sa thada trak ma samani jada reader we atam jili wa jitrak le sai da itumi movement ni
Manipuri UNC na ensam na than laga etsam na than laga issue ka wang blockade naga wi wang aka da ka sai na itumli youth kangatai na kala central government na sakla kai na khuye jini jena compromise na masamani congress we atamli wa kiwang na atang peace and harmony je blockade sar jaga asiba government ak sauda negotiate compromise masala sani ari we at pahiva BJP alliance ari we NPF ai nang room da klai hi ban blockade tra khamlai mene ki hi positive negative leidale constructive destructive leidala to sorin than Okay. ban sar da tra ka wo shoke ka siam na ngalang da compromise sao alungli negotiate sao da itumui movement hi tadara peace and harmony pamning la movement hi pra down sao ki da ara zero level li ta ga pai we chance la nei marama peace and harmony le ka development wa ragi jini in example la ka 2017 li at 19 li nagawi peace solution rala la manipur ma kai pai mara ga ji assembly li reaffirm sai wo jili thaga khiwang question raise ma sa tukla ga ji hi analysis sa se ga ji ne debate sa se ga ji ning ne yang jai na ra mai party of south memorandum mi ga sang aka ji wa phala ke ji wa any organization society UNC and some khang tai level lai na nagawi ji mi sang la ga ra da lai mai party khang tai na ma sa sa la ji pa ji wo kha ji na ma sa pai ma ne jai na acha kum hi 2023 li Manipur with prevailing situation hakai ko shokili and nagawi MLA ping home minister li wasang phangli NPF with MLA phanga jang ne only 5-10 minutes li lang the home minister li minister na chance ma bi mane itla itum pauji sa se ra re itla jili ma tui mane jili mahang mane itla nagawi ke ka maram jang la chi tha da le jai na itum na ka hang pa wa mai athum na dang gang da da ji ji gi ji ba ji compromise sa la ga ga hi kham tha nei da mu khui pai mane Okay. compromise ji tha da lai out the eva ari we la ka 2023 li itum NPF MLA chang la ga ari we value we MLA ka to ngai da jointly signature sa la ga Manipur we issue we wang la centrally mi sam bam bam da lai mai da ji peace and harmony we wang nei da kham tha le ka phai kari blockade ma lai mane ban ma sa mane da itum li improvement le hai ji je ma lai mane is da la Okay. 이tumma solution ji khira khwai ka issue hi burning lai ki jin da ka achu li issue hi movement hi khare tha da ma lai thu re dai Okay. jain ar chi wi resolve ki cho ichum wi issue to ka to na hi movement hi ma kui ne mai na lai da lai wo da chi ma chuk se negative ka positive ka ji ja tong sorry than Okay, oja ina nili interrupt sai sorry ka ishi rom ron da wa kwai sa sa origin no point ji sampong hai re I mean it be ari na pi sampong hai re jena ari NPF ai na BJP ally sa laga marum laga coalition government form ka sa hi ishi tangku naw bing wa naga wi ba phaga shiglak ji la tyaw mi ka thengai de le no the ku le mi ku chung kana ba NPF government le gazang wi bangai na itum developmental works ku chung ka khira ka pai ni chingri ka pai ni infrastructure matai sam de le social harmony le mai le ji hang de le e kala itum naga issue hi BJP ari center le la Manipur le la le leu ki de itum chan phai ka sal tha mai ji hang de le e relationship tha mai kai kana ba and partly zanglala mathada for example I don't kuira ramning moi ba ka han thada partly zang salala pil kya ka salala mayang sang biture ignore saire kala party a khu zang ya ni compromise sa ji le ji yaru na hang le kala itumle yang khai ga hai hiu ba ina itum yang khai salala party khum ru ba ina I mean government khum ru ba ina igla assembly leader no ka te leader no government le against sala mam ji ba ni sila hang le so no we take a khuili BJP and NPF khomrong we pros and cons ka share sam Salak high point le to sorin than yes party ak leo the government ak le partnership or alliance le ka sa jiwa phak wai lai sar phalak ro da khui ne ka any party le alliance sal la principle jiwa jili compromise ma sa pai mane identity jiwa stand sang sangai example are Nagaland li va me NPF is suita ho jaus ara example in hange
parliamentary Home Minister Amit Shah na country khali constitution khali malai pai mane flag khani malai pai mane ke openly sai re jidala yang kala Nagaland we Home Minister na Nagaland we Minister akhana Home Amit Shah li Narendra Modi li sang phangatam li we disclose confidential disclose se Nagaland we assembly li matu hai re jidala taka chat khangru mi ji ka phane jaw se BJP na centrally mundale hili partnership sadale taga Amit Shah na country khali flag khani malai pai mera constitution khali malai mangawam nei ke hi it's my framework agreement li against nei the union ning is dela taga ji NPF na khiwang na counter ma sathu kala ji tha da hangai sal la khiwan NPF na ache ra sung da chat ngrum hau yang ji question da da sla kai question wa ji nei ji lagarui we manipuli phungrum dak le hi mai chat khangrum ji wa phai ka ichumwi minister sa dak le MLA changrum dak le hi principally ngning la ga otma sa thure identity tra ka itum siman ji the kala development li for example government li phungrum hai re jaw se ukhrui road national highway hi taw chorin thang aruen tang da mukup sang la lai de le number 2 li NDP national development project hi kro kya khisi ka ojadi khona PhD minister sa da le ga NDP we fund hi sanction sa kai ne arui ukhur district li hi failure sa da le number 3 li Jal Jeevan hi we fund hi sanction sa re tangphul li tar ma sam phang ne arui sakang le point khania ka hang we da chi tha kha ta da alliance ka sa ne partnership ka sa ne da hisong BJP na corruption salala or odma salala yes the support sa song jila last point Vareshili kashka Manipuri la itum Northeast lila India lila Vareshi kya khali BJP na rak mungili ari persecution mi hai rakla torture sai rakla taga achra sungda NPF na khiwang counter ma sa thukla kala NPF na taga BJP wi ke soiji thai laga ari la da partnership nei da changrum chingi jila ara BJP na NPF alliance laga may we thirdly Manipuri makhaning maning jang conflict ak rashok laga achui Manipuri people hi leidale kuki we advantage hi da wa twere isina kali chali ya dam thaga khiwangai na NPF we MLA ki pa kana single line na BJP we tungli chief minister we tungli counter ma sa tu thaga ach chief minister na sadak le ka tong hi 100% musungla ho Amit Shah na sadak le hi musungla ge chi question ra ho hi personal attack maning mane yeah da chi da maram chi tra khlai laga ukhul we national highway jingkum ko thumati kai re arila da 50% la maka sungrang ei jidala taga chi government alliance ne da partner ne da thada itum yes si song sila jidala okay ning he question hotline le yeah reasonable sala ka question ji ashama queer honre quilling hankang sangai ka no li ma chawrong kai na Dr. Yumirin li aring rai cha question ji na han chan laga oja honre quilling ra sa kai Dr. Yumirin no we take quilli ariji same thing NPF na BJP alliance alliance partner sa da leidak le hi NPF na BJP ari oja ashan ti ong ka ba hangai re most of it negative aspect na ne ka NPF na in kiwi mong na ka thada khisa ga ba the best out of the partnership shop pai ga itum ka phungnau be mang naga ba o sabai pai ni le jo ga thengai ka la ari exist sa da le coalition kigla hi partnership hi na thai ga khuili phali do pha mai khwai hi ka chi a point ka thada cha pai ni le chi thai ga khui ka share san ba ai remake the atang itumwe conversation ka sahile la tyongme ka rasho khai re hi we na hang the clip ji background question ji background na ka sa da isumwe le general na yare bingwe phap ga da le jaw ra misunderstand sa da le misconceive sa da le conception na ga le ji ba talk hi highest level na hak la ge na za dhau ga da Manipuri shock the layer hili ayin sem the layer by Manipur state na kala Manipur hi state aga saw ga state list congruent list ayin sem by sere hili state aga we saran ji development we le by khangde de ko tong le by saran ba ji la thada highest level de talk le aga da iba here
itum sakta mo kwimra yang khai la ka thada pamhai bai ge jiba hi itum wi hakla kai generate misconception le itum da phapta da gle ne situation ni ara ka thal meaning le ne tok hi 27 years kai re naga nawa ga sa da itum ka support sai kala ma tha ka mai ya itum da rin da le ji ungsung khwai ji ba ji itum se hala sa ji ngai ko tom la ke ka at the same time itum we ring da le ya reality fa hili musun la ka ba ring plung ra ji mani nga ka ba ara Manipur government na matai la ke na me de politics li ara expand sa da le asu we expansionist policy ka tha abong ka chung ne sat le khongjai le la sat le aji khongjai li khangrar hilam tai la ke ne ki policy en kra ne police station ka tha expand sa la gala foothills si chung ka expand sa re chiwidung li itung we tai la ke na education ka tha healthcare ka tha transport and communication ka tha me yang sang mi la developed condition in a link section da le kala mathang ina ayin ba sem da le de forest act la sem da le khangde de act la ku jung sem da le hibing hi itum na itum ma myam ne ma chi bai lum ne now the rashok ki ji adam le liver act ping hi na pacing sa la ga policy ji implement sa wi ji ne ji how ga da itum we condition Manipur we condition hili kapung nawa ga sa da naga dai la ga na naga nawa ga sa da itum the tape longi ji ba rare condition ba itum we bang ba hill valley differences divide in wo iba hi ameng jon mi jamro na isi TSA we tok la sakla ga na rahang ai itum we main thada kasak ba ji ki we Manipur we main problem ba hili rak le no tamsa the Manipur government na lai ki Manipur we history la bai culture la bai tradition la bai bak bi bai amra jit le de laga made na ga bi da le ya kala academic circle le general in Indian we academic circle le jila bai le da le ba Manipur hiva it had been from the beginning inclusive of the hills ji hi ida da phap da le de je kha ba Manipur je ka tambak mang meaning la hi surrounding hills la jang la ka le sa phlung ai ring room phlung ai ka jiwi history ka bi le de isum ko phung naw wing da ji oppose sa la ka counter sa la ka bi ka ma ka bi ta hi tha da abong ka jung ke na isum we knowledge production le la bai atum da tha da dominate sa da le ka dong ale dominate sa da le iba hina iwi phap da le la in a main issue na da kwe jaw ga da mung dak le government jile ngurum la ga alliance sa la ga itum kupung naw bing we naga naw bing we tanghur naw bing we kya ga advance sang sak pai rak la chiba je ye questionable sala ge BJP ling room la ga kya ga matha da sa bai ra ki we apong le resang ga bai ki ga le la bai khang de le la bai kya ga manga khwe ra arila sada situation ji baju ka uknang lage iram school ka tha hi high school bangao ge iram school hi high school ne hili oja hi permanent ledak le hi khani mang mane is mede oja shop mira atum hi kajanga ka kajang khani shop la ka tha ge shimli hanjang awra ena maths oja hi la male mada isum ayali bam dak le iram naw bing na pesa ku shop la ga zingum aga tingtra tingshine na phasang la ga hadang naw me education system hi aga dakshing sak tak le hi kre 1940s hada independence with in how phok la ga rashum gai ne ka dong hi yang la ga kya ga manga khwe rak la ai hi wa ari le dak le NPF mang le question ka samning ne how ko phoge na how phok la ga phung naw we representative ne da phung naw we ka thana ne da rashum ga hai atum na phung naw we bang isi naga we bang tampur bang kya ga sami ai rak le je ba hi sa isum ko tong na ya ru ko dong na question saran ne maramba atum MLA bing here
항세 제可不啊不我开呢当古位跑没退个节当古位个家没退个节啊可能那是那真公查的就说哎那个兄那个啥个夫个东个呢 vote 上那个啊他们那个帮家开呢就好个的啊他们兵呢一他们越来越兵位个集汉是个生会个碰个呢啊他们里他们个帮家了那个帮家开呢啊他们的越来越 voicing 的来呢啊他们个帮什么来个不然不越来越那个东的来呢个黑人的其他的啥 Russian guy hili itu me thana bing da nangru we ka thana bing da chief minister la thini shi da zangai da itu me bang gya ka samye ro kle ji bai tha da itu dong ang ran de Ning share Dr. Yumrinda na chukla ga na ma chukwa la ga I thum tang naw pi na ga naw pi wang ko phung naw pi wang phang mai khwai suggestions le bi tha la ga share sa mi kai ji bang chung kha ning share ya I thum we developmental issues societal issues area ring lang the rak shok meaning ne kala area ring lang the sosa ki learning ne kre le sa yon khai le sala area on it suffer sala le ba mai kre le kham tha sa khai le la area on pa ko mi jena I thum hi mongwi khwai ji step ni mo shok be da khwi ba bai chu wi chan phai chu wi thik la step back sala chan phai hi la sa da kle da shi chang in a queer re khwi le ongai de le area oja ashangai na Dr. Yu Marin na share the sa actually NPF we coalition as a BJP we partner ag sa the government li leidak le advantages and disadvantages it make itum discuss ang rumai I don't know we response make ka ming sa ngai de le tala itum ko phunau ping tang phunau ping da fuel sa da le party healing room la maximum advantage ji mokhui thuai de government li ka jang hena compromise ka sa pa ji kala itum party pa hili BJP ba na misuse sa wai de just for number we bang kala atang ka hang da social issues ping hi jing sang mai vai wang da mang khang ru mai te ka in terms of development step motherly treatment hi mi fai de ka hi wa alogli thum MLA ping thum party hi la ang ra ran ji mang ra thwai de ki ji wila ning chuk la jang de le hi ka tha da response ai do Yarina Magapen Mawa Shumanek Jijia, Lekabra, Kahi Atang Hankang Rotala, Ishi NPF Manglik a pen meaning Ladong. Like a situation he to the Craig Salamuning Nizitla. Ka long term the Rakhaine. Kalakang Deakana, itum NPA BJP Li partner Samak Sahi. Here, Rikiga. NPF Makaning Bina. Criticize Sajia, Bajia, Jakamung Yim. Galakang Deakana, Aruhi, Itumna, Ateli, Itumna Gashali, Itumwe, at least Chan take by Hung by he, BJP government he claimed Laruhi. Itumna Congress, we atomly, Itumna Gashali, talk processi, Kakasalala, Akanali Manganami. From example, Itum first Prime Minister Nehru when Ralaka Armed Forces Special Power Act pass halaga even riflemen pingli civil any ning mongli satat paira ju act pass halaga torture sagrahi chimatha se ji manganam ne whereas it may issue ghi solve masarang ai khiwang la nationhood struggle here atam gazang on and it akama khanau dang kuplo chi ki sahawla da itumna mahang bai hi chang khang jek bing khanau ping tharing jek dale atum step quick ran khudle atum la ka sagle gai dale re ka itum solid and ning la ka to midle ji ba ji itum duty ning ji na ba itumna solution quick kala khang de khna itum state government li atam ina hang dala itum hili traka ball ka khon cha khai mlem ni khiwang la ji ka khang je hi mi khang deli khang je ni Hakme pingli kangzing lagai tumna hili ari flag constitution kata hi tum civil pingna comment na tra mi tle jong chaina hi tum khongjai na kai tumli ka pan meaning mane maite na pan meaning de ka India na ka pan de I thawi matter hi che ka hak tokli pom dak le pingna ka pan de tla athumi ka sak pa ati shud chaina chili chi mayai mom yam ne ji tumi tok authority pingna nganing la khati sai sagi ji ne jitla ilina il debate sa ka meaning ne Jani tumna ki tumna once media li shokai ka mi tong na tada different comment mi papara kai tum mag the la ka ding mong papa ga chi la kai tum mi ka phingai mong sum ne chi ma tham ne ji argument songai na itum khala to khon ma cha hai sei jin wa shila khai ba jana
atang I tara kama hangai mane itu mui kiga alungli itu ni cima mimni jihi hang kwai tara le itu mi kumo dignify community ak sadering kwali ka itu chui constitutionally confined masak bai ibang masik de hogida itu hili tholol ma tholol itu ki kontra kwali itu khranau bi ngning haji atum ahwili ngpilaga ngotorde ka khangde atum kibangla je kosa khoi bang China a kaching ro hai re ili shatin masam phang mane kaching siang ching ham sana hai re itum chi tha wi ki ga ji ari atam li mo khong sai ni kibangla je ga process kham ta ji itum ko tom de le go ji ba ji cover sa sai ni ka thang khang dal school wi hospital wi shongfu wi ji itum hi itum na ning chang tong ji overnight de sang phang pai le mning tu China hi wi here discrepancy trahole babam re aji process we tu meni atam Okay. Chinese party NPF khle hi phai yaru tong wi ki ga mirror sa da Yeah. Yes. China khni to tong selo ji hangai ya Okay. Ning shi janga da ro ja ning hak la kan chi da share sa mi da le ji wang ka la ya campaign thawa pokar ko ari na to Mr. Lo da ham da le ji election ga nai gi sai re ari oja adam representation mi ji hi in ga hang ba wa NGO na civil society la trak mi pai ka election commission of India li register ga sa recognize sa political party ji hi correct wait wa ji democratic setup country li wait hi wa na kui ji okay itu nili strictly 1000 shout ga sa ka ga represent ga sa ki ga itu constitutionally represent sa miya khana kham tui ji nga te ji no right Jadi itu constitutionally recognize ga sa ji ta khana ba khang ji wei ji bong mei ji no okay ning share oja kana wa sa da ina ka nga han sha na ge NPF na 43 Phunger Assembly constituency since 2017 powerly bomb delay same as in Chingai Assembly constituency since 2017 Ukrul Assembly constituency 2022 in a powerly lately three constituency power lately Yarui Bing na ning lung pai mai pai ning hak mai pai or matha mai da thei pai ning khomong leila or thei mui khai or matha da performance had leim ne gi ji thei da lei de lei khawa na wi shongai na NPF na as a political party hita da sa da lei ko Yarui wang pa mai pai that lei ko gi na wi shongai na share sa ka pai lei ka ba tyo mai ka share sang sa nai so that Yarui Bing matha mai da atum clarity lei pai mai khai Ari itu mui ADC wi matang li lapai developmental program li lapai lagai itu mui hill area committee wi li lapai itu mu wait le pai kwai isi tang ko nau ping na mi ga thumli ji ho ga thada khangte na ga la ita da ji ho ga se si ji itu mui wait hi tra ga le khai tum hi mi machine tiao hai da khawa utra khawa we kham ma show khra le ji la example ari mai den on tribal status ko poli itum hill area committee na thanda naga MLA to ma ba chi thum myam ne the representation hi am here de ka you take village strong state ne jidla chili ma ba man mahang na khabali mahang ne streetly ma wa ni join ma pa ne jidla then hi ta hi itum NPF li ko to milo laka hi through na sak pai jung khali ki bangla jaka itum direct itum election commission we meeting tong li tum alliance ha da klene check da klene laga hiwi grievances tong hi phongshok pai da klene ina chingum tha da khini shiga party li chang laga ara election office we are with the meeting sa decision making khwali party khangte we na tribal na laka na ka no ki pak la repression marang sam ne jitla thakha ki tong huira laga ka thado wa sa da laga Chewy mine da chewy president secretary ne ba lo la represent me hola thumli laga discuss aran decision khairan athum no jang sang ne jitla example ak hang 2022 li itum first phase election hi February 17 li kha athumi Sunday thang election fix ade vote ka si China hi strong oppose sa hi itum NPF na chimam myamra da itum chief election commission of India li itum argument khinishim thalain sai Jadi itu Mizoram reference bill gahi masa bai ni jai na tiga Monday thang se ho de
party khangde bingji khipa mahang ne jila itum na newspaper le hangala party khangde li jang mi voice a khlam shong ne jila chita da sada step by step itum na khui pai maram chung le tale ka overnightly mag pen mong shung le tale ra kai tum MLA ping ma pi ma pam la civil society ping la kling jek la atum ke shop order ng chu le atum le ning shi mi zo right ning share roja ishi maji chan phai sang room da atom la lung sang nai da atom mak sang ka wai re discussion hi athai mathai lag re ning lum da le itum na mathai rang ge ji thai khang i chung khala share sa mi da le next li itum thang mai da discuss ha kwai la pat na lu shi che ka achu wang ba itum hi gop sang khwai wa mai ngare o si jen a concluding remark mi khwai in an to ni request sang ai conclusion ni hi tha da ming sang ai Karesa da kuira sarna na ka khui mi lo na li in request sa ngai na ba no concluding remark li itum ya ribina thai bai me khwai kala itum we elected representatives ping itum we MLA ping li itum ya ribina expectations si thamai da thai khul ga le bai khwai MLA akhui roles and responsibilities itum we apam hi context aina MLA ka te li le bai ka tang khu we MLA ping ina ki saran baran pai do are yes half of the tenure le free hili kisa bai fakla ke chile tiong mai ka hang sang ai kala itum ya ruina ka tha da hiwa alung le ko tom pai or atum na matha da performance had le la itum ya ru le ki pang shap le da atum le sung pai rak la ji tiong mai ka share sa mi da no concluding remarks at the coming the sorry than my itum naga we political party kleja phala ke ja jiba itum tonga tom say ka itum atang gang tha da party na strong sala kai na sarang active sala kai na matcha thura khaba je people na decide ba sare yeah ari issue we MLA ping hi tangkhul naga la manipur we context li nagaling we jiba hai sau se itum na thada political party ak leida naga ga tong we je sami re je sa zara da ga thada promise ka sa jila thada jila hakna dream sanai thada practically reality li masa pai le to sorin tan okay jili ba itum na sa sabi jili commitment ni laga ka chat na phamai ari manipur we assembly hili naga we MLA hi NPF mamaning la khangtai la jang laga isi performance na jang la kai na le okay na manipur we assembly li activities or role whatever assembly akhana sara MLA akhana assembly li role khira putap sara matwira mani kha khimai mai kla chiwi saran je performance tada para 20-25% di chate jibaji assembly li naga we MLA ping performance 80-90% di ya ji upgrade sangai ji promote sangai ji so encourage ji li tang thai rai number 2 li itumi MLA ping hi itumi district li itumi generally khimai me batale miwi valley li ka thada singka tale itumi ka phungli ne ka thada singka tale ka ji comparison hi mathala kaina survey sang inquiry sang sangai ji isi jili zero ta dai number 3 li atang dai se oja hundai khuin wa hangai ra tamalai thu ta ji mo wa ngai thu ji ne arwi we number 3 li government na atang partner sa ta chang room da le alliance sa la ka phala ke ka achu chief minister na or BJP na khimai project khimai program kali mai singka ta lai kla ki ji ja itumi partner ge zabing ja mathai thu ki ji ga ki sa da question sangai lo achla ari latest center government li World Bank development we na World Bank we na Manipur state government na 5 project major 300 500 400 crore kla atumang 30-40 years we project he center government li submit side chili kaphung ya akla machang ne yeah only tampa we cha da le is da la ka ji tha ka ach partner ne da cha tak le ichum MLA ping ji bo ji khiwang question raise ma sa tu ach ukhuli ichumi major projector ka sa da le hi khiwang movement raise question raise ma sa tu assembly li already five in a list le da le hi ach Delhi li pom da le down project phanga already state Manipur state government present state government na submit side mai ma shok tu awi network internet shima kai ga oja shang no we akon ma sha tu re
cho connection le ga sang naw ro no cho hi razanga sa sa tam ma naw se hi ita say Arwe Ali Grai Moment Lega Dr. Yumirin Nana no we concluding remark him by in a request out with Talagana Ari Kanda it to me MLA Ping Hinala it to me present Manipur context younger realistic Salagana Chitran at Bangla or Sagapala or Sakshin Tunka later it to Yari Binala at expectations high Salagay Jana Yari Bina Mercury expectation later Clay Mung Daga it Kamata Aka Knisa Kaijili Mayang Haila Maksa by Pinjili Jibajili Marin Papong Shogaina it to me relation of the Shanghai Tada Tay MLA Ping the Kamata Sadlela it to Yaru that had a Tamida cooperation that Ibai Gala Yaruena MLA Guru Daga it a common cause got had a Matamida it to Mubang Hakamai Hakamai Rake Sangbaji Kira Baikla MLA will parts and functions get it later Yaru Bang Tamida he had a drum with some by Boji Jili Baysalaga conclusion concluding remarks coming tonight. cho ni share soren than itum MLA bing ot ma ka sam ning nei athum le yer bang le ma ka pning le maning nei athum le ada abong ga jung ge na she khud de le apos sa de le kala shong fu kham mi de le obstacles le ga jung ga le ba bom de le nei hili athang ina ga hang misunderstanding baji tum clear sa de pap ga da ba ta sai talk ki chat de le nei yes central government le sa de le nei Indian government le sa de le nei ka at the same time state government le itum yurwe NPF clever dagar sai party clever dagar sai jiwi representative sada jiwi MLA clever dagar sai je de ne je na manipuli shok jang de le manipuli itumli yang ga dew la ka yang khai la ka le de le hipa here itum sada khang la ka le se mi ji bai ne jiwang ne yurwe party la le de le ne hiba hila address sap long re isum hi address ma sa thu ga ba talk ji ku phai la yul la ma le sa lu gi ji atam la ra ro ko bi bing na ngajang ja thai da isum thada nu pu yang ne iji ja ring la ga ok chi ga hai atam la le sa re even ngale en dan de siman kai le sa re ji hau ga da isum na hile manipur state le la Nagaland le la NBF later play he wangene ji wangene you wang ningro no parliament assembly le you wang betwi sangro no assembly na isum tribals bingle kala naga bingle tangpur bingle dialogue na awi constitutionally sajagi the later player policy semakava chikta we project ji miran ji ma mi kava isumli kajikatha yangkhe laka sadak le itum na sambang ranji katat mi ka ba jibaji ningara no hangsang no question la mirano e ajwe phega august we assembly we meeting hili in a kedew ka sir saying e shi question la oja ram ngning na awe question na ka sambang e question la masambang mane jili question mede na wa kana question sadak le ba na article 275 we atishu the tribals being lay pesa tribal we fund the day the lay jiba manipur la sambang ching ai chi some 30 crore ga kai li je hiba hi kupung naw wi le ki samier kupung naw na hi we na article 375 we na ki kaji ka tha tong ga ja kaji ka tha reason ko sai rak lak jiba hi male lak ne hi pesa hi siphon of sai re hi kli le lik le da me te naw na nga ne itum kupung naw na ngan ran ne je kle pesa ji kli le da kli vai rak lak jiba ji itum na ngan ran de te itum na sagi dak le ba Manipur may day matay lagay na may day na kala kongjay na la yan say ta sadak le hiling musung laga itum la ringbay kamaya itum oktibay kamaya hiwi present political situation li present administrative situation hili itum la katha negotiate sarak la kala itum la ringpha kamaya matha kamaya mirin ji katha phakir la jiba he bokum chum sa bay ne jiwang in NTF le ne jiba ignore ma sa bay ne highest level li toksa dak le ne jibaji ka hangning ne ka hiwi along li itum la negotiate sa bungra itum la hiling sung bungra itum la ra bungra jena MLA bing na
ji NBF no khang de ra no ka bing ko tong na itum we mashun we bang ganing se kala itum resang haksang ka bai ba majuk mi se ke ji ba he angai kala yerina la ka banga khai ne Right. yerina atumli jihan de shitsang de vote sang la ka banga khai ne ji hau ga da yeri we ka tom ka mi ji le phung ra long now na ngurum la ka coordination le me da MLA bing na long now hi atama ka le ngishik la ke atumi atang na sakrum sai chi ka tha coordination khle ji la shiman maman khai tha te kwe je na TNL la bai TKS la bai shinau long la bai khang de la bai ko tong sakrum la ka isum akhon na ke na isum na wawa ka ba naga ka dong na akhon na ke na wawa ka ba manipur government ba chi ba manuk shot ra da ani ge chau ga da chi ka tha ka than la ra shok bai chi ka tha tui ji la ma tui sang sha ba la ra shok bai isum jihan ne ra shok no kala athum le da le are MLA bing la chi tha ro no bi ba ji angai Ning share Dr. Yumarin strong salakai important salakai message na namlo ringla ka ni share sami kai ji are mawang samra da kuye ning shik chaka da kana wasada in a queer on the kui bishongli no we concluding remark hi party ko we secretary sada kala party we aina MLA ka tum me party no party when sao vida ya ripingli chitheng sa khanga kle che khikla ka NPF we athan la tiong ka mention sai ra NPF importance NPF we NPF li ka tom below thila na hang shok ta le ka ya ru ina QY na NPF li ka tom to NPF example sa da ajon jam MP election ka sali NPF mai me error chure ya ru ina clearly NPF strong sa to ri ka ko opinion la le de le next term le NPF makali ni ka ji ni ka khri la le de le ka NPF we strong supporters being NPF will remain in power NPF ta the perform sa de la hang pabam de le di ka tonga ya ru bina mathami da theshin kui pai kai NPF we future plans and vision sik hima mai le la NPF na kri thot wan ki le li NPF na lui khawa nau bi wan ki sami kai le le NPF na tang kho wi wan ko nau bi wan ki sami kai le plans and vision hi in a no we now a concluding remarks ada share ka sami la NPF political party here oja ki ga yu midin la hangai de atam leadership we khang chang khwad ba le la pai ka hi itum platform hi preserve mak sama sa pai ne ke bangla jaga major decision hi political platform ni mukhui ka shongfu khawre li mukhui pai thu ki da itum India democratic setup ya tishu da jaina itum hi strong sang sak sak ji ina ji hangai kalari ajon nang itum MP we election atishu da yarina itum di mandate ma mithure itum admisai kai itum no vote count vote we ki ga sal ki ga khayangli aya ajon nang chin ari ki ga keno we spokesperson salen hokip our expression atishu da ashi we agenda khlewe ba ashi candidate ma jomna they voted for one another party jong hi ya atume alungli agenda khangrom ki meji mahang shom ne ka talala naga boardly wa NPF na chungme ka hi thum outerly maite na kuki we board hi trak le hogida chi we thum control ma sak pai ne jai nai thum NPF party hi maite we migyangli kuki we migyangli thum le ipa hi thum naga we thata theogida convince hai ji ka sak le ba ba ma jai na chi itum im talai na tangkhulai na pomai hi ngai hok ka jadi thum defeat ba sakai ne thalla yari winning changji itum la admit sai then NPF hi itum strong sang sak se idea la milo ki ka suggestion la milo dong hi kupning at the time ni mong sung sala la kai hi we platform hi na wa sakai trak le de le hi na yari le hi hangai khuni thod we future le le isina regular salai na khang se hi itum naga area li itum medical college hi lerane itum lekwai itum honna phungra klaga itum full fledged university ka technical university ka ji hi itum makhang jeng ning ne la ka tanja hi itum small party side ka thada hi government li itum ki ga convince asi gla ji ki ne ki bangla ji itum khangte group wa ka medical college technical lesera la ka hili itum unity ma sa ka itum party strong ma sa ka itum na government li represent sal ga voice ka mi hi we chi mle nam ne tani itum naga tong li la mobilize sal ka NPF strong sang suk ji hi energy hang ga tangai islaga okay
ning shi ge jang ka dai a chu episode le kui re on kui ku shong Manipur NPF Manipur unit we General Secretary Dr. Yun Rin Kapai, Tangkul Scholars Association President Kala, Associate Professor Rajdhani College University of Delhi Kala, Ari Itui Alumbi, Masak Parumbi Shokai Kuira Ashan Kasar, social activist Nishik Tumna, episode special sang Sagare, Itum Tangkul Naubing. Thairan take yi junga thing sagare kushoka zang yi itum yi communication yi mataka wa itum na thamai da take with itum public opinion la strong samai da kala itum we public leaders being lila thamai da itum na accountable sang sak kala itum na support sang me chi da itum we yaru wang da odram khutsi thamai da shit sang ai ajan tum da share asa khai hi itum am junga ka nai rening shi ga jang ka de rin pak mai mathak mai episode itum baru shit se gi ji hangai na tum na yaru wang data the burden le laga ne share sami da le chung ka ning she atam le tang ku nauna itum da line kan ni thot ping na ava rapping na tu knowledge to experience to vision der kar sa atam ji than tum le kham kau ji than tum mi bi ching lo ji ji hang li shit ngai le na tu moi o cha da le sai ko re le athai me ro no ji ji khna sa da hang la ka ning shi li shit le ye kala a che we episode li yang mi khaya tang ku na tu sai ko re le chung ka ning share ko a che show li episode li special salaga guest ko tunara laga tang kun hak sara take mi itum sai ko really share sam yere kamata tu chung ga jang dale itum na tam shi kui ka pai mange itum na mathai shin kuila kala itum na hila ke jim tha da mathai la sab pa khai ji masa hai se itum society yak sa da itum yurak sa da optin maugi da itum theishin ko ji le laga exercise ji hangai itum political parties MLAs cái chỉ giáo winning cái dạng để có sẽ cái không mà thắc sai chỉ vậy tóm sẽ itum cái thằng nào ping or parties ping hina mà thà đó mà sát lại itum mà không thay na hàng naga itum na responsible sala kaya thằng nào party abang sang sắc sẽ cái là party ping là elected representatives ping là itum ya rupi này thà đó tiêu mấy cái suggest cái sai advice cái sai chỉ trans positive sala kaya này criticism bị khuyên sang ngay ya rupi bang phá cái vai đó share cái sai khuyên mi đó ya rupi otram sila ripamay no kala ripamay da kuye political parties leader like na tumla election ka khai mang da mohot na le da shit sang election ka khai tran la omaka makka atam la itum yaru wa otram tsmi jinglo itum elected representatives being na tumla chung kaning she na tum da chot ka jang kha ba otram tsmi da klewa na tumuli ari yaru in expectations la chung ka le fe yaru in expect sa da le chi lang thamai da perform sa la ka sir sa wai ji la milo shi la request sang ai dongli ning shi jing da le tum sai ko next episode le samang share shi sai ko le mo kam share